Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagaragaje Ikizere ubwo yarimo gutora mu mujyi atuyemo wa Soweto. Ishyaka rye ANC ntiryishimiwe n'abatora kandi rishobora kutaza kubasha kubona 50% by'amajwi bwa mbere kuva mu 1994. Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yatangiye kugisha inama ku rwego rw'igihugu ku bijyanye n'amavugurura y'urwego rw'ubutabera kugira ngo rujyane n'ibihe. Niyo ntego yibanze kuri uyu muyobozi wasohotse gereza iminsi 10 mbere yo gutorwa. Minisitiri w'ingabo w'Amerika yakiriye mugenzi wa Angola muri Pentagone mu rwego rwo gushimangira umubano mu bya gisirikare hagati y'Amerika na Angola. Ishami rya ONU rishinzwe abimukira ryavuze ko imirwano imaze amezi 13 muri Sudani yatumye abantu barenga miliyoni bava mu byabo. Sudani isanzwe ifite abagera muri miliyoni 9 bateshejwe ibyabo. Imibare y'isesengura rya Reuters ku bijyanye no gutanga inguzanyo, ishoramari n'ubuhahirane ku Bushinwa na Afurika igaragaza ko ingamba z'Ubushinwa nyuma ya COVID zateye intambwe ikomeye, ariko ko inyungu zishobora kuba ziri ku ruhande rw'Ubushinwa gusa.